Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa OIF Madame Louise Mushikiwabo yazirikanye ababohoye u Rwanda naho barugejeje uyu munsi wa none. Yagize ati niko abashu umunsi mwiza wo kwibohora 29 imyaka iri hafi. Nimibaze aho tuvuye pe ati mu gihe dukomeje guhanga amaso aho tugana kuri uyu munsi w'u Rwanda rero atereka nibwirire abarurokoye bakaruhumuriza bakarundata bakarurinda bakarutaka bakarurata rukaba ubukombe ati murakagira Imana y'u Rwanda. Mu butumwa Perezida Paul Kagame yahaye abitabiriye igitaramo cyo kwibohora muri Kigali Convention Center yabasabye kwemera kuvunika kugira ngo ibyo igihugu kigeraho birindwe kandi bitere imbere. Mu butumwa umuryango RPF Inkotanyi kandi wageneye abaturarwanda kuri uyu munsi wavuze ko ukwiye kuba umwanya wo gutekereza ku kutizigama kwaranze abagize uruhare mu kubohora igihugu cy'u Rwanda. Kuri Twitter banyujije ubu butumwa RPF Inkotanyi yagize iti umuryango RPF Inkotanyi urifuriza abanyarwanda bose umunsi mwiza wo kwibohora utubere umwanya wo gutekereza ku kutizigama kwamaze ati abagize uruhare mu kubohora igihugu cyacu ndetse no gutekereza ku ruhare rwa buri wese mu guteza imbere u Rwanda. Ibirori nyirizina byo kwibohora ku nshuro 29 byabereye mu karere ka Rubavu ahatashwe umudugudu w'icyitegererezo watujwemo imiryango 120 yagizweho ingaruka n'ibiza ukaba uri mu murenge wa Rugerero akaba ari mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba mu Rwanda. Mu yandi makuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Depite Kiyove yitandukanyije n'ishyaka rya Vital Kamerhe yarabereye umunyamabanga mukuru. Depite Edouard Kiyove Kola itandukanye n'ishyaka Union pour la Nation Congolaise UNC rya Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ubukungu Vital Kamerhe mu gihe habura amezi make ngo habe amatora rusange muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu nyandiko yashyizwe ahagaragara kandi igenewe perezida wa UNC Vital Kamerhe uyu mudepite uhagarariye Rubero intara Kivu y'Amajyaruguru yasobanuye ko yafashe iki cyemezo ku mpamvu ze bwite nk'uko inkuru dukesha mediacom.net ikomeza ibivuga. Ati ndashaka kubamenyesha kwegura kwanjye ku kuba umunyamabanga uhoraho ati w'ubuyobozi bwa politike y'igihugu no kuva muri Union pour la Nation Congolaise nakifuje ko ntagafashe iki cyemezo ariko nkurikije uko ibintu bimeze kandi no kubera impamvu zanjye bwite nta kundi nari kubigenza uretse kubamenyesha ko neguye. Edouard Kiyove Kola yakomeje agira ati ni hamwe no kwizerwa ndetse no kuba indahemuka muri byose natanze umusanzu wanjye uciriritse ku rugamba rw'ishyaka. Ati nzakomeza kandi kwishimira ko nashoboye kuba muri uyu muryango mugari utari uwundi uretse Union pour la Nation Congolaise. Ku basesenguzi barenze umwe muri politiki ya Kongo kugenda muri iki gihe kwa Edouard Kiyove Kola ava muri UNC bishobora guteza amacakubiri mu batora Vital Kamerhe mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tukiri kandi muri iki gihugu gituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babwire ko Muzito aremeza ko atazitabira amatora atarimo Kwamuth Masisi ndetse na Rucuru. Perezida wa komisiyo yigenga y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Seni Denis Kadima yunguranye ibitekerezo ku nzira y'amatora kuri wa mbere itariki ya 3 Nyakanga n'umunyapolitiki Adolphe Muzito perezida w'ishyaka Nouvelle Elan uzaba ari umukandida mu matora perezida y'umukuboza 2023. Kuri wa kabiri wahoze ari minisitiri w'intebe ngo nta mpamvu yo kwitabira amatora ku itariki 20 ukuboza 2023 hatabanje kubarurwa abazatora muri teritwari za Kwamuth Masisi na Rucuru zugarijwe n'ibibazo by'umutekano. Ati turashaka ko kwiyandikisha bikorwa muri teritwari 3 bireba. Nizera ko Kiliziya Gatolika ishobora kudufasha ati kubikora kuko no mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba inzego za Kiliziya zishobora kandi kutwemerera gukurikirana inyandiko ati kugira ngo rero amatora abe. Ati kuri twe iyi liste y'itora y'abarenga miliyoni 43 ni y'agateganyo cyane cyane ko itita ku bazatora mu ntara ebyiri Mai Ndombe na Kivu y'Amajyaruguru. Kubwe nk'uko iyi nkuru dukesha politico.cd ivuga kwigizayo izi teritwari byashimangira gucamo igihugu ibice kandi bigahindura imigendekere y'amatora. Perezida wa Seni yagerageje kudusobanurira ko bazirikana abo batora babashyiramo kandi ko mu by'ukuri bagiye gutegura imyirondoro no kwiyandikisha igihe nikigera ibintu nibimara gutuza. Adolphe Muzito ariko arashidikanya ku kubahiriza igihe ntarengwa giteganywa na komisiyo y'amatora yihaye bitewe n'ubukererwe bwa guverinoma mu gutera inkunga iki gikorwa. Ati ntabwo nemera kubahiriza igihe
ntarengwa cyangwa se n'itegeko nshinga kubera ibibazo by'inkunga. Ati ndakeka ko guverinoma na miliyoni 500 z'amadolari imaze kubona yahawe n'inzego za Bretton Woods. Ati bishoboka ko kimwe cya kabiri kizagenerwa ibibazo by'umutekano, ikindi gice nicyo gishobora kugera kuri seni, no kuvuga komisiyo y'amatora muri Congo. Ibihugu bigize ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN bishobora kongera manda y'umunyamabanga mukuru wayo Jens Stoltenberg. Thomas Kamirinde arabandanya iyi nkuru. Bambasaderi bahagarariye ibihugu byabo muri OTAN baraterana kuri uyu wa kabiri ku cyicaro gikuru i Buruseli mu Bubiligi batore umwanzuro wo gusaba Stoltenberg kwemera gukomeza kuba umunyamabanga mukuru undi mwaka. Niba wemeza nawe akabyemera azemezwa burundu n'abakuru b'ibihugu 31 bigize OTAN mu nama yabo izateranira i Vilnius, umurwa mukuru wa Lithuania, mu cyumweru gitaha ku itariki ya 11 n'iya 12 z'uku kwezi. Byasaga n'ibyitezwe kuva hagati mu kwezi gushize. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye Stoltenberg hano i Washington, amubwira ko abayobozi b'ibihugu bya OTAN bananiwe kumvikana ku wundi mukandida. Abashoboraga kuba abakandida bavugwaga bose hamwe ni 8, abenshi muri bo n'abategarugori. OTAN ntiragira umunyamabanga mukuru w'umugore n'umwe. Manda ya nyuma ya Stoltenberg izarangirana n'ukwezi kwa 9 gutaha, imaze kongerwa inshuro 3. Niramuka rero ikomeje izaba ari inshuro ya 4 yongerewe. Jens Stoltenberg w'imyaka 64 y'amavuko yahoze ari minisitiri w'intebe wa Norvege. Yatangiye kuyobora OTAN mu 2014. Niwe uyitegetse imyaka myinshi kurusha abandi banyamabanga bakuru bose 12 bamubanjirije muri iyi myaka 74 OTAN imaze ishinzwe. Muri Pakistan abagwanyi bishe abasirikare 2 mu gitero gishobora kuba cyari iciterabwoba. Oriane Itangishaka araduha idonido. Mu baguye muri icyo gitero cabaye igihe citana mu mitwe rikomeye hagati y'abasirikare n'abagwanyi, harimo umusirikare w'ipete rya major, mu gihe kandi n'uwundi musirikare yahakomerekeye. Abategetsi batangaje ko abagizi ba nabi bateze umutego imodoka z'abasirikare bari ku rugendo bagana i Balur mu ntara ya Baluchistan mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Ikinyamakuru cy'igisirikare cyatangaje ko abo basirikare bari mu bikorwa bijanye no kugwanya iterabwoba muri ako karere, aho bari bagiye kuzibira amayira abagwanyi bahungiramwo. Nta mugwi uratangaza ko ari wo wakoze icyo gitero cabaye ku munsi w'Imana muri ako karere karimwo abagwanyi bo mu bwoko bw'ababalush n'aba Tahir el-Taliban Pakistan bazwi nka TTP. Iyo migwi isanzwe izwi kuba igira ibitero ku nzego za leta zijejwe umutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba abanyagihugu bayo kwitondera kuja mu Bushinwa, ivuga ko bashobora gupfungirwa ubusa. Thomas Kamirinde araduha ibindi. Nta rugero rw'abanyamerika baba bafungiye mu Bushinwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika itanga. Gusa itangazo ryayo risohotse nyuma y'ifungwa ry'umunyamerika w'imyaka 78 y'amavuko Ubushinwa bwakatiye gufunga burundu mu kwezi kwa 5 gushize. Inkiko zamuhamije ibyaha by'ubutasi. Uretse ibyo, mu cyumweru gishize leta y'Ubushinwa yashyizeho itegeko rigena ibihano bikaze ku banyamahanga ishobora gukekaho kubangamira inyungu zayo. Itangazo rivuga ko abanyamerika bajya cyangwa bari mu Bushinwa bashobora gufungwa mu buryo budasobanutse, nta makuru ku byaha bashinjwa atangajwe, kandi badashobora gusurwa n'abadiplomate bahagarariye Amerika mu Bushinwa. Muri iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bafite amakimbirane mu by'ubucuruzi, ikoranabuhanga, uburenganzira bwa muntu na Taiwan, ariko barimo baragerageza gutsura umubano. Ni muri urwo rwego Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yari mu Bushinwa mu cyumweru gishize, naho Minisitiri w'Imari wa Amerika Janet Yellen azajyayo ejo bundi kuwa 4 mu ruzinduko rw'iminsi 3. Mu byo azaganira n'abayobozi b'Ubushinwa harimo ikibazo cy'amategeko y'Ubushinwa ahana abakekwaho ubutasi Amerika isanga abangamiye abashoramari b'abanyamahanga. Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abaganga batagira imbibe ryatangaje ko rikeka ko indwara y'agasama yadutse muri Sudani. Oriane Itangishaka araduha inkuru y'imvaho. Abo baganga bavuga ko iyo ndwara imaze guhitana abana 13. Bakeka kandi ko iyo ndwara iri mu ikambi y'abateshije ingo zabo mu ntara ya White Nile. Iryo shirahamwe ryanditse ku rubuga rwayo rwa Twitter rigira riti, tuguma twakira abana bagwaye agasama buri munsi kandi benshi muri bo baza baremvye. Iryo shirahamwe Médecins Sans Frontières rifise amavuriro 2 mu ntara ya White Nile. Rivuga ko
ryakiriye abagwayi 3,000 mu kwezi kwa gatandatu, bakaba bakeneye kongereza imfashanyo irimwo ukwitaho amagara y'abantu, kubaha incandago, imfungurwa, amazi meza hamwe n'uburaro bwiza. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet @radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abarundi b'impunzi mu ikambi y'agateganyo ya Kavimvira mu ntara ya Kivu